Tâm hả? Chừng reading lại ra, chừng bố thằng ba thì reading to. Hả? Mà tay nó gì? Bố mà tay hình chả có muốn nó. Sao đó? Chị bà rơi mà tay. Chừng cái reading lại cho cô này. Hello. Nên bukan kita ambil so. Thì cái bukan này. To. Nang pera dong tuh. Waduh. Iya masih nggak ada ya. Kalau di sana, kalau di sana itu, jangan ada sudah. Yang siapa nama? Ya kalau di sini kan dia. Next itu apa? Ayo bro. Orang ini. Orang kalian depan mana? Waduh. Kalau kamu kira-kira sekarang itu kalian. Ayo disusun. Pera mana dia? Sing siapa lekan? Sing budak sudah jadi aja. Sing tahu sih. Nanti lama bawa kita sudah menjelai. Mau di pera mana tuh? Nak kata mama. Iya sih. Itu. Tuh, mama. Kayak coba. Kanan ya? Kamu kayak mama. Buat kita tapi tanya cuma. Yang dah kita. Oh, yang kasih semua. Tidak. Salah satu lagi. Tahu yang tadi. Sudah tahu tongkatnya. Kemarin sama sama. 근데 udah kaza tongka. Hai, ngel mama. Hai. Ma, boro bang man bang buat ikan. Kaza tuh. Yang satu nana ba? Oh, nana sana baca. Nong gusti. Nong. Warna ni? Naik. Itu suara kita ada tapi tidak. Itu. Tâm sao mà mai? Ông tao đưa con há lại con đó. Tao cái tao mà mai. Datang kan, siapa nolak orang nak Inala. apa je no? Tak ke borong. Jangan pura ke borong kom. Hah? Video kajian sih. Sakit ni. Mana rokok di mata. Pas banyak lagi. Mana rok pai lagi nak? Aku mau cina. Itu common. Buat kisman tak ya. Nang nak tu lah kenapa semua kah? Nak tu lah. Kamu kaya? Kerang makanan kiri macam belaksa. Mati masuk. Ini orang kalau kita wajib kaya kan? Ada yang kaya? Tangannya semua. Dari waktu mang. Kamu? Wah, nama itu dah. Nah, ada kamu kamu mang. Oh.
Mau đi đâu? Mobile aku ini sih. Oh, jika nó cắt được rồi. Foto được cái bạn. Nó sẽ tác hành cho mama. Nhìn đi. Ta kita jawab nó tamu. Bên ăn đâu thì phim chỉ có nó cái tổ. Sao có sao bukan? Sao? Ông mau apa sih kita sama bay? Beda jam berapa? Kota roke atau tayo ah, wadi bang motif sih. Wadi bang suka nih. Mama oke di sini fan. Dong nyake. Ôi. Chela nih raga. Pa, dos rom pilihan lah. Oh. Din mas rokun sable. Harus ada deh, program. Awak din mas memang tong. Lah, stop ya, namanya.